beli nage lantah beli geras kegenengan kogorok bosiap idada boleh ngisi batas yang ngecir gede siap lebar ke dada tuh bo kesangkuat lantah konden mati siapa selepit ban saput gitu tuh gede apa ada nanom nah beli nang rago-rago jani ngerasa ya nang usudin nih umpal beli ya dadi soleh rasaan dia ien saja cara raos beli ini subuh lemah kan gumi ipuan tadi beli ngorok siap gede siap apa yang meduh mekepuan ngenen umpal ngenen saput sing bisa tuh ben kene besak nek kengken je cara getih marau sanasan nak kengken unduk nak kengken nyak anome metakonin dadi jak yen ketu petakon anome sing bo ngidang beli nyautin mirip sesedak di dua gong lingsir ni anom sangat nyucur dan getih dini disaput beliau dong do ketu anak tuh sing nak rago-rago beli nyabo kemo petakon tiang mirip nyen tiang ada metakon beli saput umpal kayang tundun beli misi getih jenang beli nyedang ido dua gong lingsir nerah ido jenang si saput beli yen pisan keto nyen satuan tiang ken beli tu ada bener beli salah tampi tu sing nak rago-rago makito ngabo kemo nengelah sapute umpal beli misi getih nak beli ngabo beli ni nawang keto je keto tunggu tiang tu sangat tangsan nom ini nak yen sujatan ini kita siap yen anom nyengokan apa je idak anom nakah gede ini siapa beli ya praga tanggo anom na praga nen malu agong lengah cai sengnya nejo angon kisaing maseke ngorok siap bantas idadap belut karbenang lesekan sajan petan bungut cine ya kijel aku jelemo sing adonang macelakisan di karang kepatihan suut bang atur ayah ditungguin di puri Itiang aden sikiul ya iya sepun api bedap ya bener ada kelerau sangken jai iya majema engal-engal siapa di balai gede itu mau ada kisah dane Gusti Agung rakaan bener ada pengenikan dane nomon payu macaru jani di budok kliwon beli nak dang melah siap pemejuma angon mah anom jaman singa dadap dadi cagen dang melah bener liwat menjema melu mau di balik gede aja mau ada kisah yang kira ya yang po unek ada kerang ayam dan wedan ayam itu ayam penyakap dane itu pengaturan ayam ladne kejeruan wah asa puniki ya saking patut kecamatan yang paling Gusti bidang nampun penyakap macam ayam ipuan tuh manut bawas dane kaden si masa kau ngorok ukut ngiring dane wentan dana pada wentan dana asa puniki titiang saking tiga rahino sampun drikir karang kepatian penyakap teterwentan tangkil meriki jadi ngatur ayam nenen bukan penyakap teko tangkil ciman mau pamit uli jeruan sing wentan dana titiang dan boleh mau pamit dijauh yang ada ayam titiang nak tangkil dan wentan ayam dan wentan paling ayam pengino wentan kaden silen mau pengino kan siapa matur kita mungkin kena titiang saking semang ngantos sore ngayam dikira karang kepatian dan ngatur ayam sampun sore sane wau titiang kepuri reng puri titiang mekemik jantan ini ke man begitu ya sampun api ini ke mereka ada Gusti Pati Agung ngawungi jak waktu presiden Agung gede mawet ye orang kata aduh segala Nekengken si nyebak ajaknya tuh peragat atur si sebagian benar kadang duduk kan selep dia mungut dia
bungut apa mesti rem berjalan sih. Sampun iki ada kene niki nasi jauh dia ampun akeh anu. Iya, kena ci kalau kue kan bener sing ditakone. Ya memet ada niki nega. Yul nang ci nuto kang Nah, ci sing man pamit ngaku barang-barang ayah kengke nunduk di jeroan sina ci tahu. Maraka ditu atur nyaman ci nang tutu kang kengke landa jani Subarau dan Gusti Agung dipuri makto pejenengan do dua gong gede gitu munyin nyaman ci maro. Nah kengken ci kiat-kiat nih. Hah? Ci kenapa ya? Yang nyakit nang basah. Wedap dap. Ya. Nang aliang kunyit malu sambal pungsat adin ci pang dadi yo ngorto sing pelot ben sinu tukang memunyi ben bedek kena. Aduh. Ya. Nah ci kenapa nih? Apa orang kunyit dia nak miseng. Miseng. Ares nak dipuri tunas silah dunia. Dan yang pamit. Ye. Cina ngelengit cila kotor kan we. Dap. Ya. Nang udiang kita banggen nyaman ci. Tuh. Nang dadi sebang ci jelek. Cingak beno maraka ditu ordan ci. Kengken jo jajah ci cara ngagen mati asan. Gusti. Hah? Kengken nunduk Banget minum nasi jaring kalau mau Gusti. nang demi si ngeleng ci mesebakan. Sampunan takek anu ditiang inek ke pun iki. Jadi kita banget pisan. menien cai ngorto ken bener matakon ken cai. Kengken daden nih. Ya inek ke niki atur di tiang pal mau Gusti. Heeh. Padam di tiang. Mati ci. Aduh. Cek padam jantan di tiang padam. Nenek. Padam di tiang benyang hijau dan ada Ya jenang ci. Awak. Lengah. Ya. Bangkian ci kalau ngangur ben kena ci dah. Dap. Ya. Ya kena nyen ci ngurin gitu, ha? Asapun niki dana Gusti Pate Agung mau bos, mau pica bos ring di tiang. Men kengken dane. Ada ci memunyi apa-apa. Kalau cai memunyi, bet ada nak nawa, cenaknya mati cai. Dane Gusti Agung mau pice baos gitu ken cai. Ya. Men wireh bas dane san mau baos gitu. Nge, Benar kena hangki bawas dane. patut santuk dane. Benar lantas gugun ci sangat terus gitu Iya ya. yang di tiang memunyi padam di tiang ada secaru. Jelema apa kadi kene lengak ci dap. Ya, Nang kena cai uluk-uluk dane cai sing rasap. ada skandal. Bane dane mau bawas ne bobok kaden ci saja. Itu, ada sepobok nih kan kalau Gusti. Dap. Kena benci apa awanan bangke mati ni metanam di semua tu. Santuk dan memargo. Ha? Santuk. Bane sing majalan pelih ya awanan ngemasin mati. Jalannya Cipulas ko di ponok. Apen di jeroan si makemit. Majalan si dugane pulas. Jadi, Sehingga si mati ya. jadi. Tawang si unduk apa keranan bangke mati. Ada sing len pelih ben sinyak memunyi ba ya. Ben bidan yen ci nepukin bangke. Kadang buang asal lemang matanam di bang-bang di semua. Nge, Ingat bangke memunyi buang ya mati ya. nanti. Lu kena hang malu. Bangke pelih sing nyak memunyi ngemasin mati. Adam. Nyen sing nyak memunyi kalau ngemasin mati kayang cai dap-dap sing nyak memunyi. Cara bangke mati beci barang kok. Ya. Padam di tiang. Ye ada yang unduk nak sing memunyi-munyi kalau hidup. Bah. Aduh, jauh ulo niki. Ye amat he. Asapun niki. Mereka dane tengah wengi. Mado penjenengan do dua agung gede kita Wau, tuh maro. dia kebiah. Heeh. Merasa sekian di jauh ulo ke. Tengah wengi dane mereka dan. Nen. Cing orang penjenengan do dua agung gede kita Nye, bakal nye. dane. Sekan si nepukin. Atau sabun jantan. Men sangkal dane maka tang tu dijo jemat dane lan. Iya, asapun niki ini ke. Dane ngician. Keris berjenang nikah dan. Oh. Dan ngician Gusti Pati Agung. Ida dua agung istri. Apa nih dua agung Raden do dua agung gede nih Nye, masuk nye, nye, nye. misunang rakan do gitu. Ngir, pokoknya mana ambil lah. Bicara dengan Gusti Pati Agung, entan. Dan malu Nye. gap. Benernya nungkasin atur cai pusing.
nugu nyen sangat sekonden membukti sekan bangda ulu-ulu jelema lengah bener Nggih. yen jani perade kerese nene uning ayang cimaro tepukin si kena ben si ngingatin Uning. Tuh, jangan pun uning. Nah, niki sampun. Niki sampun. to kena aja sekan ben si ngingatin Ah, kentane. melahang panjenengan do kemo kekereng ki gelap banget Inggih. Kane niki sampun. Heeh. Ida dua gong gede kados paling Gusti Makdo. nak bener ki cen lunas lah men subane dani rau dipuri landas Nggih. ciki jalakon si kan do Titiang asapun iki bos dane kadang boy saya kendan titiang ring samping perantan ring pedang titiang oyo itu semelang sini Inggih. itu men sebuah subjek ki jalakon dani Gusti Agung mak ngabo panjenengan do dua go on laris dane kentan mekon yang sampun api neke tengah wengi medal itu dogong lingsir kejaban itu mendak Inggih. kena tarik medal itu men begitu mereka ngeranyeng kajang saking ungkur sampun dan Gusti Pati Agung ngintip kendan ngelintang kajang saking ungkur tua men mantos lino kanti ketu sekan cinepukin kanti lino idu agong cinu itu dongo sanggan ci man wow lino dan bagong tiga nampun mau cucuan nyaler nampun apa madan gitu cuak jangan atuh bijak kadan ataupun iko ini ke nana mundukin subuh sekan atur cijani padam ni tiang dah api ngedang bawas bener ben bidang jo kali apa aja mati nyak jagen ci kalau ingat si memunyi jak seng maci mati kadang ki kita hidup tak tiba nih ngatang gede-gede nang munyi nah amat ilang aja jelemo ada ya jelemo gelur-gelur memunyi kalau mati kaden agung ne tanang pengawalas beno ya noma jenang cara sesengah bos jelek pekarden caine bok penyuluan si jani cai muponen anto sangat Paman, niken-ken ada cara nak tampias rasanya paman. Ngemik-mik pedidian, mirip ada nekel bat-bat, cingak gelasnya ada nyen. Nak ken-ken saja nih ya. ratu dua gol antuk kenal mana titiai jantos benyang rauh pada waso panyak dua pacang mecor pacang mesumpahin antuk dua tani dua anak lingsir rajin tuku di dewa agat titiang kesuhecanan awanan kadi baos antuk kelangkung legan titiang aksin kero titiang kadijat metampias ratu dua gol sampun sido kepanggih antuk titiang ngeruruh idurat makos ane yukti nyedang idur aja dua tu anak lingsir Nyen tuh. siro raris malih sejawining pengarep pengabih linggih duen cukuri dewa sane pinih sayang ring puri Nangen malu. Ian dimundur tanya atur paman, sing kepikayun ben gelah. Mapan sing ada penyen nenek pilih sayang, tone sangat lakar gedagang pak. ratu dua gol kadi atur di tiang wau tambahin di tiang malih sane pinih kaeman tegak ipun pinih ring ajang ipun mula pengarep bau dana duwe ratu dua gol Nah, yang dimuntone subuh kepikayun ben gelah. Walau kemudian dari yang pet saja begitu, iya gung melaksana begitu ya. ratu mumun jatmo kadi sesengah ratu dua gol sido antuk ipun ngelengkatin natahipun memanah nyukat jagat duyan kriwa boya yen sapunika Nah,
Ini sedang melai paman agung nyak ketu. Kengken paman. Sida ban paman lakar ngalih yuturak mako. Lugro do aku. Yen ini punika nyen baosan Joko Dewa ipun idurat mako. Napi nyen malih ukut dan ikut rasanya gak terang tentunya. Nah, yang sing si deban paman, nih paman anom, tawangi durat makan nenyedang yaci. Dongipun aden di tiangnya, anom maka ada. Yen bakat konen je bandas marah tepuk yen atian nyemak jani ke bakat penyemak bes paok dini. Ratu Duagung. Yen kemana untuk di tiang? Pedalam di tiang rasul cekrua suwe pacangan pos. Medali de sang yang surya mangden pinggar galang pidab-dabe kelugro di tiang mau pamit abos-bos. Pamit kengken itu kenapa paman nih? Nen malu. Inge Paman agung pangnawang jatene nyedang yaki sing adelen mulut tuah nak kebuka paman. Nih paman anom ada jani. Wago. Dados kaselak gitu ya. Wau wenten yang baos Joko Dewa nalih titiang nyedoyang idoyaki. Joko Dewa sampun pawikan lho aku. Reng bacakan Tri Pramana paniuntat tunasan titiang reng Joko Dewa sira tumon nyakseni titiang nyedoyang yaji nang baosan. Paman anom lugro di tiang Ratu Duagung. Putri paman agung naki saksi benangan jani. Nyen saksi sida pen paman ngundingan kelah yagung nenyedang yaji. Ratu Duagung. Yen sapunika yen pinunasipun mangden sida galang untuk di tiang bicara mangkin lugro di tiang pamit abos-bos yen di tiang ngenten tumon mangiken kuanten wenten sinale tunggal parakan duit sane mangikenipun memargi sapunika. Nah. Nyen toton jelmane. Wedap deci gelah ne matur ci diajang ida Duagung putra. Amun apa penawang ki jatene ke nunduk sedan do Duagung lincir. Matur Pinagen kawan di jalan Duagung. deci jajah. Wau di tiang merasa orang mana di tiang di tiang ulang-ulang niki. Kengken Wanda ana Gusti Patih Agung nyedang di Duagung lincir. Saya nenyaksi ya. Inge. Karena si Duagung gede yang ngeno. Sana bicara di Duagung istri. Tiang sabun pedas. Oh nadap. Wah kamu bungut Dia waktu ini. Itu. Dana nyedang. Iya. Ngalen ubar dari melahirkan do. Mulai Ratu Duagung. Di tiang medanya atur amatur ring Cukuri Dewa. Yen kadi puniki sampun aturipun dadap ring di tiang. Uwit iben krewa Duagung istri medue ekane sami. Menawi dereng Cukuri Dewa wenten nanen bebaos sidau nang pikayu menatur di tiang. Sajan paman mekledak gelah eleng di Subane Sukerti bakat punung gelah ditu sebo gelah man ketemu kelawanimo dong sing medayo sedet ideng ngeremi gelah pangkayun gelah barang-barang melingi di Singasana ide pinato pramin gelah Inge kadi punika pawacanane lugro nemu gelang sampun antuk di tiang cari do mangkin wit kayun ide Duagung istri ben Kudewa dados Ardono Aruswari sampun saud dapan ide irakon enten kayun dados Ratu ngentos linggih ide anake lingsir cagar ide Cokori Dewa sampun makda lo Sukerti awanan lo Sukerti keni pisuna wenten ide irake sarang anake lingsir punika dalar maka pialang kayun ide irake Duagung istri awanan punika jalaran kresi anggen ide misunang siki iaji kesedayang kaping kali ide irake nyak sedo majalaran pisuna keres agat kedua enten nyedang ide namakin kuantan becika ngatur di tiang miranga asering kayun yen prade wenten napi-napi di tiang sampun mekeleng angan Suri Dewa becikang ngenemin ipen Kodewa niki kocak aeng pejarakane rauh mriki anggen Kodewa ipen makin ide irake dunas di tiang kalau medalang di tiang saking Jempang. nah ketemu mana paman
subuh sing medaya sing benah-benah Sukerti bakat tunung nak. Oh ya kaden Sukerti. Adik, udah masasalan, jangan nak bodoh ke dia ngemimpin nak udah. Sukerti sebuah megedi bakat rosang gue. Nih, mau Bang Yang sampun jek mau banget akan dia. Mau udah mriki niki. Kemudian saya takon sekolah mengipah kon sing tadi takon. Napi malih. Iki adik dandro kan kan kena moke. Napi. Kenapa gengken? Adik kadang sebuah balu. Mak masih sebuah balu. Man jadi gengken man. Balu peturua balu tu sing jaga aduk kang ada yang besek sing payu ya. Kayon mana? Bakat penyesal. Ye. Napi niki. Saya kenapa nadi? Jadi sebuah sedo. Dia agak sebuah dikerangkan. Ketik kone sebuah megedi. Yani adik singlah rapi, mbok singlah rapi doh. Jeglan pengantin janilah. Ye, mau lengah kan? Depan tu. Ya, lengah. Genit mau genit. Jangannya. Kasihnya. Amin kasihnya. Kai sing medaya keniba. Ngagan kang ngalih polon ba. Dibeli agung jebakat sedang. Nah. Yan sing mana mun kena he. Kai mula sing suka. Sake wala keto. Ingat ang na gumen cai ni kal campur tanglah. Ane makal gelang benang lakar matiang. Nyen kadan cai gelang. Gelas sebuah agung penjara kan eh. Ni liak penjara kan dekat pang tawang jai. Dap, meja malu. Ijak tenang-tenang kan je merokok ke belas belakang. Kawan kita sakit kayan dah. Kalau anak kentan pan kaler jangan tenang main putu saya nggak diri nang. Kelas nak kawan pan kaler. Dan Lah ujau orang cuman putu. dan ada radio kentan. Ah, maka sebelum urus di radio. Berapa? Kita urus dia nih. Apa napi ni? Dap, Ya. lah mendakan bena. Ye. Iya di tawang je, dijak geram masih ram. Uning. Dijak, Reng doyo. geriang. Dan nika reng aman apa napi? Di bangla tugas. Ye. Ya nih, tanam nih nah. Ye ye. Sekewala ya nak len kena. Si mati. Aduh. Nah, kemana yang kalian? Ye ye. Genap. Iki nanam ke kene apa kadan ini? Ah. Oh, kadan ini. Awak kecilan. Dalam negara ada di sana. Ini boleh. Awak tu dah matak mana? Ini baik kan? Jen tuaro. Hei, oh ni aku. Hei aku. Yo. Yo, Yang yen kene uno ke ketaro beno. uli kangin jago surya. Ngomong lah kodong. Yo, Yang Cina kemudian kerasa kerisik tuh. Unapi. Kijo jalaku penuh. Saling sambungin pukul bulu sebuah ngabesik. Yoi bertak janonya. Itaran. Yo. Onyang tadi ngucuk mai. Yoi bertak jano. Kengken ini yo. Tuh. Ini dia. Ya.
Bobo mati ya ayane angin oba Ilmu lengan nen marau mati Gusti Pade ya ojek milu demen-demen gitu. Yan, dia ji serayan belajar nih. Mak pernah melayan ane Gusti Pade mau banyak keran penjarakan. nih pemadan gawe bakat alih sedo dan Gusti Pate kan ni bok bersih bakat ngekeh bro ini aku berkaya menap pendidikan sen pelut pan jadi pangena subakti ni rago dan Gusti Pate kulit penjara kan irago banyak tanda dulu penjara sedo dan irago kermatiang ibu alasin nah pangena subakti ni Gansar apa? Iki yo kene. Mati yo. Mati yo. Kisir-kisir wayang mati. Yo mati ane. Marah benar-benar. Yo ngerasa gelap ngedok nih. Cek. Mati apa? Genggen lo. Kene lah. Mungkin. Jangan bang kene di kasur mau dubur solas. Gitu. Aw pasing as tulang nih. Nah. Aw nah. Adan. Giring kepancingan. Yih. Dari ciketo yo. Sing dia lepek kan dong. Puniki negara dulu aku dan Gusti Pate sedo dan Gusti aku. Dia aku berkaya menang. Dokter aku istri kendan. Man? Oh kendan. Dia ane pelut pada kendan mana? Pang pada nelen inting. Dia mati dia libat dia. Alasin. Man? Demak dia batu mak dia banyak. Tetah dia ibadah cukup pada sarang tiga ada gangsa hari apa lah tu dia ada Gusti Pate dia kena Gusti Pate nak tahu dia boleh jangan nengil cukup ini ada wah aduh mati yuk marah aja kita ni pun usul dia tangga dia tahu dia boleh jangan nengil dia kasih nombor solat yang bangkit ni pasang as tulang ni kita ni pun tahu dia makna yang nikah tahu nengil lah dia dia pun tinjeng dia yang sap yang minap kadang nak bos kasih nombor solat Riki dia yang sial Ada cacat lepek ingin langsung susut bangi nah mau kepuyang bang jangan mau lengah beli mangken sampun jantan diturat maka sanengan nyedang yaji bayo wonten sios ipun Paman Agung. Paman Agung. Wonten sangkaning pengindra jala. Raben dene mok dur selawat. Oh ya dia yuk ini. Inggih. Nah mangken beli nuenang. Rahong reng soma didahi Sukerti keni Raja Pesuna beli. Di dalam pamit yang beli bacang lahi pun Sukerti mangken rabin beli nuenang sarane dah. Perjalanan di. Inggih. Subana di cekelan aji barang-barang. Iya haji sedot. Jangan nanti yang ngomong. Ingat tidak usah pamit. Baik, nyai gini deh. Ulian nyai wakil das mati. Kalau kini, engal membuah karo palane. Rasana, jani mati yang wakil bener.